Shubor nakaslem jong unongsan hima. Daki hajar ginong kershan uba kansing lensyang haga arbu khandai terek urisau ar hajar arbu ar kilawan ha kajingenang pedang buram yau sya keseng NPP tang hadien kaptu kat ni benai bako kongres kalapan bena ba unlong ukertong keseng haga election MLA House number 1 haga tegas ngi lawan ban pedang buram yau ba kansing lensyang da menteri rang ba kajela u kondat sangma bad usembut menteri rang ba uba prestun tensong la pedang buram yau ba kansing sya keseng NPP ringkat bat kajing pen bena bo unde ukertong uban yakun ya ka election House nam arajar arpulai na keseng NPP na po Mauken Row constituency. Paiba sobaban tapti penjerong yang kejing tapti Karban berikut berapa sobat tapti penjam tapti sekian pan more louder big hand tapti jam sekian pan Long live Padu Kansing! Hagakot! Hagakot! Tongin Rakti Bapti! It is my great privilege and great honor to declare Bakansing Linxiang as the official candidate of the National People's Party for the 29 Mauken Row constituency. tapti paiba sa pinpat bangilayo Bansyang kalong rimba segmentah baki kun raksana asan nak jadi batus ton tumbuhan para Bansyang kalong rimba segmentah baki kun raksana kawe lama ka MPP Bansyang katai wow ka dong jongi kawe lama ka MPP Bansyang katai wow ka dong jongi lapai ka mon lapai ka biang halang ibadut kan silang siang lapai ka mon lapai ka biang halang ibadut kan silang siang Baik, hamil yang jatuh ke dalam kadon ke jile, kaya kan henti banyak, ban penjob yang urukan ke parti konkret. Karena kajinge kang day tang yang urukan, day kajinge kumarkan cepat, yang kini try jauh parti konkret. Hibu haka kajinge ke bakrau, bat kumta ngangkel lengkot, kirang basis pak. Kirang basi hajar, kirang basi hajar kilomatan po. Buat kita langsung jom kama kurau. Jom yang burukan, kau menukan. Perkat no, daga wai janti. Bangin yele, bapin yele cuan. Hakar pulai kum elmi jom kama kurau. Baru kan, habau paiba kilau kumta. Banyak janti kama. Umanukan lang masyay. Ulala ya kendu, yang kinoyalam jom ka parti konkret hamte celong. Ule to ya kajiga hale hawa kurreo nakam taban gele kom kandidat naka parti konkret bandale to ya kada kajiga ino yalam joka parti konkret hatte chlong kamtam president joka parti konkret uba pedi pala ye to ya kajiga wo kumle bahkan naka lel ka parti ya kajiga hama kurreo pinjale election ban job naka parti konkret Him don ka latpat kalenti. Nega syam haka bor jam pi. Bat ki paiba, bat ki riurang ba jam
kinong kerjaan jong pi. Nakalian ka parti ngi don ka benta. Tangan ay tiket jaga parti kukul pinyele. Hendai ka bor banyak trelang, banyak daya ketiga. Man pun pois jaga tong, je piban yarai ketiga nyim don lan. Kajinya keren kumta. Tengah kuat menang hang ni, bau baru udah kapten, upasta hakaba, ulai lam ya tiga pai ba, ban mira nak seng kongres, hakapor ka babiang, kasngi ka ya ka babiang, ban wan man penyes no ban ni lang no bat ka parti NPP. Ka parti NPP, kadai ka parti ka badan ya ka jingkermen, nak benta ka ribet ka jai penre wujungi. Kadai ka parti ka bai i jangai, ka badan ya ka vision, bat ka mission, nak benta ban tre ban ai ka all round development. Hakan ni kadong katain ka jungi. Dei hapo ka jengalam jong chief minister badan buram ka jungi. Basibon ki project, basibon ki development schemes ki bahe. Hakan lang saudong jong ka state Meghalaya. Lalaban pen urlong ban lalaban ple. Ban ngawanya pi hapo mau ti constituency. Ngidon artli ki surok ki bala jad rathai de ki phautli ki snam. Amdai badang sneu dang tang hakan ni ka term ka pamenta. Hanrela sneu de ki arpho lai phautli ki snam. Hakaba ki wei ki sarkar ki ba tu ka por. Kapa khambun dese kala bandai ka sarkar jong ka seng kongres lasu ben na shra ye gitu ki surok badai kini ka parti hapo ka singalam jong chief minister badan buram jongi lala ban penyo ya ka surok na ka benta ka maulas nai bat ka mau hati bat dai tang kata ki babon ki surok chapo mau chapo bat chatai chapo Garo Hills chapo West Coast Hills Jainja Hills bat kum ta ter ki babon ki project ki babon ki surok ki babon ki jing upgrade ya ki PHC nang ta jing ai ya ki C and RD block ha ki jaga ki baper dei kani ka government but dei kani ka seng NPP ka bala le ya kita ki benta ki bakongsan ha ka ban ai ya ka roi ka par sha ki pai ba nong snong jong ka jela ka bai ki jungi ka jingdap upai ba ka peni ba ka jingjap kaladan pa khamad ba ka jingwan jong pi ka ni ka sigi Baka jing dan gede kasing meneng kabakhoy kapani ba ukan dia jong pi ubakhoy ubasngul komtang ai ka jing kublai kirweng kirbak ya kini ki angot ki kandidat ya ini ba iban ya kun na ko ka mau hati kondensi ke bangilayo i ngalalay chathi i itray siya kibon ki palok janga ki badana ka NPP ki atray da wachirham ngangai mapiru piruan ka jingjab ngai ka jingkit bok kirbiang ya pi long can run bado kan sing kan didit chongi la jena ka sing NPP bado kan we ka constituency even chupan chit ya pi ini kebagian hati menyatakan. Apa sembol jong ngekot hak ini kenti jong nusnan ar hajaran mulai